Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita coba belajar surah Al-Insyiqaq. Ada Ibu Nur Hayati Harahap, ini saudaranya Rinto Harahap, penyanyi indah. Suara Bu Nur Hayati juga indah. Silakan Bu Nur Hayati. Aduh, amin. Amin. Istrinya Pak siapa ya suami teh? Kalau Pak Toto, Budi Nursi. Pak siapa? Pak Alpian. Oh, saya ingat. Pak Alpian juga penyanyi loh, Bu. Penyanyi Tembang Kenangan. Semalam di Cianjur. Ayo, Bu. Silakan, Bu. Ya, udah mulai Pak ya. Ya, boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ibu sinnya digedein, Himinash. Oh, ya? Kurang gede, Himinash. A'udzubillahiminasyaitonir. Iya kan? Benar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian. Ijas sama. Ya, kalau ini sinnya kecil ini mah. Idas biasa aja. Idas sinnya kecil, ketuker Ibu, ketuker. Ya, sinnya kecil ya. Ijas sama Itu sin gede. Jadi sin gedenya yang di tengah ini Bu ya. Ayo, Ibu ketuker-tuker. Ayo hati-hati. Ijas sama syakot. Idas sama'un syaqqat. Kemudian. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Wa ijal ardu muddat. Pendek dunia. Wa idal ardu muddat. Wa idal ardu muddat. Wa ijal ardu muddat. Kemudian. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Kemudian. Wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insanu innaka gadi. Kanya panjang. Kalau Ibu nggak kuat bisa dibagi dua. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Bisa bagi dua ya. Kalau napasnya nggak cukup. Ya ayyuhal insanu innaka kadih. Innaka kadihun illa rabbika. Jangan ilah nggak ada tasdid ilah. Iya, jangan. Innaka kadihun ila rabbika kadham famulaki. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kemudian. Fa amma man utiya kitab. Pendek. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Fa amma man utiya kitabahu biyamini. Kemudian. Wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Fasawfa
yuhasabu hisaban yasira. Kemudian Wayanqalibu pendek. wayanqalibu Pendek. wayanqalibu ila ahlihi masrura. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kemudian Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. pendek. Wajah deh. Kalau dihentikan jadi pendek ya, Bu. Kalau disambung baru panjang. Yuk. Pendek. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. A-nya ketinggalan. A-nya. Waro A. A-nya ketinggalan. Waro azohri. A-nya ketinggalan Ibu tadi. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Tapi pendek A-nya. Nih dengerin ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ayo pendek. A-nya pendek. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Pendek. Zahri. Pendek. Wara'a zahri. Pendek. Wara'a dhahrihi. Wara'a zahri. Ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Bagus. Terus fasaufa. Fasawfa yad'u subura. Fasaufa yad'u subura. Kemudian Wa yasla sa'ira. wa yasla sa'ira. Kemudian Innahu kana fi ahlihi masrura. itu bukan kho tapi hadada, Bu. Ibu bacanya tadi hadada gede. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi masrura. Kemudian Innahu janna alayyahura. innahu zanna alayyahur. Kemudian Bu. Bala. Itu boleh berhenti, Pak? Nggak boleh lagi. Karena titik 3 itu hanya boleh berhenti di salah satunya. Ibu kan sudah berhenti di yahur. Sekarang terusin aja. Nyambung. Balain. Ya. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Bala inna rabbahu kana bihi
basiro. Kemudian Fala uqsimu bisafaq. shin syafaq. Jangan bisopak, bisyapak. Shin gede. Fala uqsimu bisafaq. Syafaq, syafaq. Safaq ya. Syafaq. Fala uqsimu bisafaq. Fala uqsimu bisyafaq. Kemudian Walaili wa ma wasaq. walaili wa ma wasaq. Wal qamari idza tasaq. Wal qamari idza tasaq. Kemudian latar kabunna tobakon an tobako. Latarkabunna tabaqan an tabaqa. Bagus. Kemudian Fama lahum la yu'minun. fama lahum la yu'minun. Kemudian Wa iza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. wa idza quri'a alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ibu lagi duduk apa lagi berdiri? Kenapa Pak? Ibu lagi duduk apa lagi berdiri? Sekarang. Wah, Ibu, ulang nih Pak ya. maksudnya ibu lagi duduk apa berdiri sekarang? Duduk. Nah, ibu langsung sujud. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Atau sajadah wajib gitu. Ini kan ayat-ayat sajadah namanya ya. Berdiri, Pak? Ya? Kalau berdiri sujud Ya juga. sujud. Karena ada tanda ini ya Pak. Ada tanda sujud tuh, suruh sujud ya. Minimal Bacanya baca subhanallah. Subhanallah nggak apa-apa. Subhanallah 2-3 kali cukup lah. Subhanallah. Atau kalau bisa sajadah wajib itu yang panjang gitu. Boleh. Terus Balillazina kafaru yukazzibun. Balilladzina kafaru yukadzibun. Kemudian Wallahu a'lamu bima yu'un. bagus, tapi wallahnya ibu artikulasinya wow gitu. Jangan gitu. Ada w, ada l. Wallah. Demi Allah. Wallah biasanya. Gitu Pak. Iya. Wallahu a'lamu bima yu'un. Wallahu a'lamu bima yu'un. Kemudian Sirhum bihadzabin. jangan biada itu ain. Babashirhum biada. Ibu kedengarannya ha, bukan ha, ain. Bi'azza. Babashirhum bi'azabin alim. Fabashirhum bi'adzabin alim. Kemudian Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kalau nggak kuat jangan nyuri napas, bagi dua. Illalladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Gitu bagi dua, Bu.
Ilal bukan ilal. Illal. Ah. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Ingat tak? Iya. Bagi dua. Illalladzina amanu wa amilus sholihat. Wa amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Wa amilus salihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ayo Bu. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Kurang nyamber Bu. Wailul lil mutaffifin. Kurang nyamber. Wailul lil mutaffifin. Bagus. Wailul lil mutaffifin. Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Celaka orang yang suka ngurangin timbangan Ibu. Kalau dia beli sama orang pengen lebih. Kalau dia ngejual dikurangin timbangannya. Neraka wel tempatnya Ibu. Alladzina idzaqtalu 'alan nasi yastawfun. Kemudian Wa ijakaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kemudian Ala yatunnu ulaika annahum mab'usun. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Kemudian Yaumin azim. liyaumin azim. Bagus. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Kemudian Kalla innaku kitab. Inna kitab. Inna kitabal uzzari lafi Sijin nyambar. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Kurang nyamber ya, nyamber ayo. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Nah begitu. Ternyata kalau saya nyentak di Ibu pas kayak gitu. Terus Wa ma adraka ma sijjin. wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Kitabum marqum. Wailu yauma idil lil mukazzibin. Kurang nyamber. Wailul yauma idil lil mukadzibin. Kurang nyamber yauma idilnya. Yuk. Wailu yauma idil lil mukazzibin. Bagus. Wailul yauma idil lil mukadzibin. Kemudian Alladzina yukazzibuna biyaumiddin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu
mu'tadin asim. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. Kemudian Iza tutla alaihi pendek, ayat. alaihi i-nya pendek. Iza tutla alaiya. Bukan alaihi a. Ayo. Iza tutla alaihi ayatuna qala Qala asa panjang. Qala asa dari ulang. Qala asatirul awwalin. Bagus. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Terus kalla barro. Bukan, ini sakta. Nih ada sakta tulisan tuh di atas. Sakta itu diam sebentar tanpa ngambil napas. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Diam sebentar tanpa nyuri napas, tanpa ngambil napas yuk. Kalabal rona ala. Pendek. Rona ala. Oh, na'ala. Rohnya yang panjang ya. Bal rona ala qulubihim makanu yaksibu. Bagus. Satu dulu sampai 15 dulu ya. Yuk, kalla. Alla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahzubun. Salah. Lamahjubun. Panjang. Ulang. Alla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahzubun. Kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Shadaqallahul azim. 15 dulu ya, nanti terusin 16. Berikut tambah surat yang lain. Ibu, rekaman saya itu tajwid saya udah dibuka belum? Kiriman saya. Ada ya, Pak? Ada di grup. Ibu tega. Ada iya tadi saya lihat. Ada tuh udah 4-5 bagian. Ada hukum mad, ada kol-kolah, ada tanda wakaf nanti. Ya. Saya bikin lagi. Dibuka ya Bu ya, dipelajari. Ya. Terus tadi kemarin itu saya buka, Bapak ada belajar bahasa Arab. Bukanya gimana, Pak? Oh, bahasa Arabnya belum bikin. Mau. Insya Allah nanti. Oh, belum bikin itu baru mau bikin nanti ada. Tapi udah ada. Yang ada. Bismillah. Dengan itu mah terjemah perkata. Iya, ada itu ada. Ada di sana ada yang terjemah perkata. Ada sedikit. Terjemah perkata. Ada. Bukanya gimana, Pak? Cari aja belajar terjemah perkata gitu. Terjemah perkata, iya. Ada beberapa. Nanti coba saya carikan ya. Nanti saya kirim ke Ibu. Terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama. Ya, Pak ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya. Alhamdulillah, sama-sama. Ibu juga sehat ya. Teman-teman Ibu banyak yang sudah dipanggil. Alhamdulillah. Ibu sekarang usia berapa? 60 berapa? 62 ya? Dikurangi. Udah lewat Nabi Muhammad. Oh, 63, 64. Alhamdulillah. Semangat Bu, semangat. 63 ya. Oh iya. Terima kasih Ibu sudah mau belajar ya. Assalamualaikum.